Salibonani silibingelela kuzo zonke izinto olibingelelayo. Ibizo lami nguNtando Moyo. Sililethela uhlelo imbali yabaculi lapho esikhuluma khona labaculi bakithi abachiyeneyo kuzo zonke indima zomculo. Kungaba ngumculo werumba, umculo wegospel, umculo nje yonke nje ekhona elizweni lakithi besichaza ukubana bangobani. Kwesinye isikhathi sinanzela ukuthi laba baculi babengasekho, silokubona abanye abantu bebhala imbali ngabo. Kwesinye isikhathi ngokwazi kwethu noma ngokuba kwazi labo baculi sibona imbali yethu ingasahambisani elakho. Kathi umculi engihleli la namhlanje ngubaba osekudala esendimeni yomculo. Engakutsho ukuthi mhlawumbe usesendimeni yomculo okudlula iminyaka engamachumi amabili, more than 20 years eku-industry. So asithole isikhathi namhlanje sixoxe laye ekuchazele ukubana yena ungubani, uzalwa ngaphi, waqala nini indaba yomculo. Baba sikwamukela. Angibingelele bamoyo, ngibingelele bonke ababukeli, ngibingelele sonke isizwe sakithi noma umhlaba wonke jikelele. Mina ke igama lami ingumzanywa Big 5 Isibanda, indoda ezelwe eCholocho esigabeni saseKalani. Ngazalwa lapho, ngakhulela lapho, futhi ngazalwa mhla ka-4 September 1979. Ikhaya lami lamanje ngakhe khona eKalani. Mawudinga umuzi wami nje ungafika eKalani uthi ufuna umzanywa noma uthi ubaba kaNjabula, umuzi wami uzothola khona lapho. Ngiyajabula namhlanje, ngiyathokoza futhi ukuba sohleleni lakho bamoyo. Siyabonga baba uSibanda. Umuzi wami oqala baba uSibanda uzalelwa eCholocho eKalani. Injani impilo ngesikhathi uzalwa? Uya esikolweni kunjani esikolweni, uqhuba njani esikolweni mhlawumbe? Kusho ukuthi ngikhulele khona lapana esikolo, ngifunde Sandawana primary eChitachawa, ngangena khona i-secondary. Hayi bekumnandi nje njengabantwana bonke, noma impilo iyabe inzima ngenxa ukuthi uma usemakhaya impilo yasemakhaya ifande sempilo yasemadolobheni. Ngaba indoda nje yakhula njengabo bonke abantwana, ngiselusa inkomo zikababa lami. Ngingumuntu ke njengomculi uyazi ukuthi into isegazini. Kwangiqala ngisemncane, ngangihlala ngumuntu ophethe isiginci sami noma ngisiya kweluseni besingasayi, uyabona. So kwesinye isikhathi noma sisiyalima thola ukuthi ngiyabe ngifuna ukuhamba ngisithele phela mawusemfitshane into ma uyithanda usuke kwesinye isikhathi ungananzela ukuthi hayi manje sokuyisikhathi sokusebenza sekumele ngikubeke lapha eceleni. Kodwa hayi yonke impilo yami nje ngikhulele khona phana, ngizange ngiye edolobheni, indoda nje yazikhulela emakhaya. Ngize ngaqala ukubona amadolobho lami sengisiyasebenza. Ngaba uSibanda engunanzelelayo ekukhuleni njengoba uchaza ukubana ubungumuntu odlala isiginci, engonanzelelayo ukuthi kulalezi isiginci esizibazela zona now uyabudlala ikatali liyana, uhlanganisa yonke into, uhlanganisa ibhesi, uhlanganisa irhythm kuyo yonke indawo. Wena uqala nini mhlawumbe ukufunda leyi abathi yi-international tune? Kusho ukuthi ma ngikhula vele ngangidlala wona amagitari lawa abaze nesigodo sombhobo. Ngibuye futhi njengomuntu engithanda ukubaza, ngangizibazela vele, ngangile inye nje egabha le-Oliven yona le njengoba sichithi amagabha amafutha. So ngangilayo, ngangibazile. Kodwa kwakusiba likhunyana ngoba ngangithuma ngihlala nje ngabaze inye umama wayecasuka kabi. Izinto zakho lezi zokuthathela ingqondo ngithole sekubasiwe. Thele sekubasiwe hlila ngithole nje sokuseziko. Mawuthi uzothi umlilo uthole ikatari yami sichisiwe imadoda. So kuye kwathi ke ma sengisegoli ngaleminyaka yabo 2000 ukuthi ngahlangana namadoda lapha njalo kuma ngikhula ngangidlala i-tune liyani iSpanish, international tune ngangayazi. So ngahlangana namadoda lapha omalumami uKing 19 uSibanda
lo notice lo notice uMfokavundla abanengi bayamazi lapho esaqala khona esigolipola lapha. Unotice umuntu owaqala ukungibambisa ama voice okuhlabela ukuthi kumele ngihlabele njani, le lead guitar ukuthi kumele ngidlale njani. Wasokusiza ke lo muyi uJosephat uDube yabaningi bamazi lawo. Umunye umuntu la wangibambisa kakhulu ukudlala i-lead guitar. International tune nje yibo abantu abangifundisayo bonabo bobathathu. So kakhulu ekuhlabeleni notice nguye wangisiza nje ukuthi andoda mawufuna ukufaka ama voice akho ehambe lengoma uhlabele so wayelokho engibambisa ukuthi hayi lapha ungahlabela kanje phela akusikho church la. Yabona kumele uhlabele kahle akusikho church la. Ngihlabele kwenye indawo baba akusiyo mbube le. Wena lapha kusemakatari. So ngamadoda angifundisa ukuthi ngicine ngingene elayinini eright. Baba uSibanda uthe uzalwa ngo79 mangilandela ihistory yomculo ngabo 79 ngicabanga ukuthi bekusadlalwa ama record kakhulu lamakhasi. Nguye umculi ongatsho ukuthi nguye lo muntu owagqugquzela ikhono lami engubani. Uqinisile lapha baba uMoyo, abaculi bonke laba ngabaculi kade vele ngibathanda nje ekukhuleni kwami njengalokhu abaculi bakithi abadala. Engabala nje bonke abolena Bidembo, oJakata, kodwa abaculi abangikhuthaza kakhulu ukuthi ngize lami ngifane labo iTukuye oKhomblani lo Obeda Mathulani ngamadoda futhi bengithanda kakhulu umculo wabo. iTukuye ke beyifika kakhulu kithi ezigabeni zakithi ngale Cholocho bebengena ikakhulu ezikolo nje yibo abantu akade ngithanda ukubabuka. Yabona yibo abantu abangikhuthazayo kusho ukuthi nje manje uzoqala umculo ngangibabuka anyway la abadlala khona ezilongo beseduzane la kithi ngangithatha isikhathi ngihambe ngiyebabuka. Bake bafika kithi laphana ngabo 89 90 kusho ukuthi ngathanda kakhulu bafika badlala nje esikolo. Ngathanda kakhulu umculo wabo lendlela ababenza ngakhona. Ngithanda futhi ukuxoxa labo mabefikile kuyikuthi la manje babezibuza ukuthi indoda le mase sihlangana kathesi babezibuza ukuthi ngibazelaphi. So ngiyengaxoxa labo nje ngibakhumbuza ukuthi akhumbula ngalisana isikhathi siyadlala esandawana isadlala esasetsa ngikhona ngafika ngaxoxa lani kanje bamangala kakhulu ukuthi awu kanti vele wena kudala usilandele. So ngikhumbula kwesi isikhathi bake badlala esasetsa lapha ngangimuntu othi ngabakwazi ukuthi baseduzane ngibavakashele. Manje kwakunzima angeke ngikwazi ukusuka phela ebadaleni ngiyafuna ukuyabukela iTukuye hayi lona ungakhala uswazi. So ngayenza iplan nje ukuthi ngifuna ukuyavakashela komalume esedlwini yabo nabazitshela ukuthi hayi kuzimala ngiyavakashela komalume bathi hayi mina ngishaya imethi zami la ngifuna ukuyabuka iTukuye. So mangifika lapha ntambama sithathane lamajita siye khona kube mnandi khona kwesisikhathi uthola ukuthi angilayo le mali yokungena. Khumbula kwelazo zela mali yokungena amajita hayi yazini lapha eduze ngeke sikwazi ukungena sesizamile ukukhuluma labo okhona labo makho bathi hayi ngeke singenze bafana balehla lapha inhloso yabo kuyabe kuyikuthi basingenise sekulate mase kuzakusa kusho ukuthi babefuna ukuthi benze njalo vele yinto ababejwayele ukuyenza naleyo ukuthi hayi kancane ofuna ukungena mali babuthi hayi kala mali bayeka kuze kungani kuyasa ngoba bedlala iphungu mase kusisa lapha selingeniswa ngenani bafana ngenani. Manje thina sahamba sayogibela esihlahleni sakhona phezulu kwesihlahla sahlala siphezulu sikhatshana le basibona. Awona kulabantu phela babukele lapha mase besiza esezwa ngesigodo esijikijela esayidla sesigijima kakhulu. Yabona hayi nje bekumnandi nje bekumnandi nje yabona ukukhula ubuka le band oyithandayo yibo abantu labana abangenza ngathanda umculo nje kakhulu izikhathi zonke. Siyabonga. Sibonge lapha ukhulume ngo Notice Vundla. Usufikile South Africa usufundile international tune. Idlakade lakho lokuqala
ulikhipha ngawo abantu balamukela njalo. Kusho ukuthi from 2000 ngisebenza la amadoda lana kusho ukuthi ngangiloko ngifunda laphana ngoba vele awungeke ukwazi nje ukuthi usukele umsebenzi uqala umculo, so kwangenza ukuthi ekurekhodeni size sirekhode ngo-2005 idlala lokuqala lesitoko esithi kulelizwe. So uma sesirekhodile abantu bakithi lezihlobo kwaba mangalisa, abanye nje babengayithathi serious, abanye babethi hayi umdlalo nje lokho, abanye babethi hayi ngeke simamele into zabo sibanibani, yazi vele makuthi umfundisa kadumi ngakubo izwi lelo liyasebenza kakhulu yabona into ephilayo. So abanye ngikhona bethanda umculo wami manje sebengikhona bewuzwa ababevele bengela isikhathi nawo benandaba nawe hayi lo kuyini azokhipha vele ngoba siyamanzi kulele lapho ezitshayela iKatarina le yamagaba, kodwa bawuthakazelele kakhulu umculo wami mase bewuzwa ukuthi hawu kanti into yakho le vele waphusha kangaka wazwa finyelela esigabeni sokuthi record. Thina sasicabanga ukuthi yinto nje ozoyiyekela, kodwa bayijabulela kakhulu. Kuyinto yakho yokuqala ukubana urecord idlalade, wena ama-band members uwahlanganisa njani, njalo inhlupho ohlangana lazo yini njengoba bekuyinto yakho yokuqala mhlawumbe? Kusho ukuthi masiqala umculo kusho ngilamadoda la njengalokhu bengibalile, uNotice Vundla, bekukhona uLesson Dumani, u19, bese kuba yimi, bese kuba umfowethu esijwayele kumbiza ngoGatsha, bese kusiza ke ikhona enye indoda bathi nguRuben Dlovu esiyachonayo, wabuye wajoyina kodwa naye sesiyibumbile. Omunye nguKing 19, uKing Sibanda ngumuntu esathi masiqala iband sisonke, kusho ukuthi ke nje sihlezi phansi saza lo hlelo ukuthi asikhatheni asibhekeni igama madoda ukuthi yiliphi igama esingalilokhuza esingalisebenzisa, so ngasengizakele igama elithi Cholo Chokhaya Brothers. So ke kusho ukuthi mina by that time njengalokhu bengisazama ukubamba ukuthi ngize ngikwazi ukufunda i-international tune, hayi mina ke bengumuntu wama-drums, ngoba kwayenza ukuthi hayi madoda omnyelo umnyaka adlala i-instrument yakhe njengoba sisiza lo mculo wethu esifuna ukukhanda, so omnyelo umnyaka adlale i-instrument yakhe. Kwangifosta ukuthi ngihambe ngiyothenga ama-drums, mangithenga ama-drums kwaba yimi engangidlala ama-drums. Kwaza uNotice bedlala i-lead guitar, uLesson Dumani edlala i-bass guitar, uKing 19 edlala i-rhythm guitar, uGatsha ebeyindoda ebeyibheka. Mina leso sikhathi ke bengicula ngibuye ngidlala ama-drums, yabona. So isikhathi sonke besithi maka ukuthi sisenza umculo indlela ebesihlangana ngayo, omunye lo munyaze lesiginci sakhe, omunye la aze la lokho akuphethe, but from leso sikhathi kusho ukuthi ubaba kanjivana indoda siyasishiya ke emhlabeni la, wathi ma ezojoyina TK Brothers ayithola nje ihamba kanjalo, uthe mayifika then wajoyina ukuba i-vocalist, naye wafika waqala nje backing vocalist ngoba mina ngase ngivele sengicula kwi-lead, then sasesidecide ukuthi hayi kodwa i-voice kababa kanjivana i-right, why singamfaki la alide ezinye ingoma, then kwaba njalo ke la waqala walida ezinye ingoma, lami ngase ngilide ezinye ingoma kancane sasiloko siphusha, kusho ukuthi iband yethu yahamba ngalelo hlobo. But uma sengisele futhi ngiyi-one, i-challenge yaba khona ngekuthi ngihlanganise ama-guitarist, ngoba ungakhangela uzothola ukuthi u19 laye waphuma wayenza elakhe iqembu kuthiwa yi-Cholo Stars, I think so.
kuze unotice ke wasuka naye wasithiya wazihlalela ekhaya manje ngazi ukuthi uqhuba umsebenzi ulesson la waphuma wakhanda eyakhe iMetro Stars ugatsha nawo waphuma wakhanda eyakhe igospel ngale wazibiza Shepherd Spiritual Group. So ngiyabona ukuthi kathesi sengisele kanjani ngemva kwalokho kusho ukuthi umuntu bese ngimkhohla lapha ngusayobe owajoyina la esikhathi mase siya record lo Bhazuka uMahlasela Du kusho ukuthi ngabantu labo uBhazuka la waphuma wayenza eyakhe group la extra heavy abaningi bamazi uBhazuka ngumchayi webase kakhulu vele ngoba mase siya record bonke lesson babe ngasekho kusho ukuthi ngasengisele lo gatsha lo 19 lo sayobe lo Bhazuka. So uyabona ukuthi mase bephumile bonke uBhazuka naye waqala elakhe iqembu yogatsha waqala elakhe o19 waqala elakhe usayobe la waqala eyakhe iband imbabazani crossboard. Kwaba nzima kathesi ukuthi ngibuye futhi ngibumbe kahle istructure se group sibuyele kulesani simo esasingakhona. So vele ukuhlukana into ekhona emculweni ukuthi omunye la ngacabanga ukuthi hayi mina sengiright la ngoba ma siband siyafunda yabona omunye lo munye uyafunda kwakhe omunye abuye afunde lokho akade vele kufuna kwesisikhathi liyabe lihamba lonke okunye kuba ukuhlukana ngembono okunye nje kuba ukuthi nje omunye uyabe kade vele ufuna ukuzofunda something angafunda akutholezeni seqala ke eyakhe group. So kube nzima ke ukuthi ngiqale phansi ngibumbe igroup kabutsha ibe lamandla njengalena indlela eyayingakhona uyabona. So isikhathi sonesiyana kwanthatha nje isikhatshana ukuthi kuze kubuye futhi kube right but isikhathi kuyakwenza ukuthi into yakho yonke ibuyele emuva ngoba abantu osibaqhatha manje kwesikhathi uqhatha abantu abasemabhendini abangama member wamanye amabhendi. Manje wena uspecialize ngayiphi mhlawumbe iKatari? Alright, ngiyadlala nje wonke amakatari kodwa ngithandile igitara kakhulu ngoba iyo ekwazi ukungivumela into zami ngabe ngizenza noma ngicompose ingoma lead guitar yangivumela nginikeza le space esokuthi ngimamele futhi amanye ama-guitar adlalayo. Uma ngicula ngiyakwazi ukucula that's why ubona ingoma zami mangidlala nyama iskini bese ngicula ngibuye ngiqale phansi ngidlale. So lokhana kuyangisiza ekutheni ngimamele ibass ngimamele irhythm ngimamele ama drums ukuthi iband yonke ihamba kahle. Ngabheka ma ngiqala ukudlala ama drums bengingakabi lolwazi olugcwele ukuthi ngidlale wonke amakatari but bengikwazi nje kuphela ukuthi ngiyabamba ikhika nje ngiyehle na then ukusuka emadrumsini ngaqala ukudlala irhythm. So kakhulu ngabheka ialbum yami yokuqala yona leyana ngadlala kakhulu ama rhythm ngadlala ama drums then ibass ngangiloko ngipractice nje sihamba nje nabanye kodwa lokhana ngangisenzela ukuthi kungisize. So kufanele ukuthi ngiqale mina ngibe yazi into yami engiyifunayo noma umuntu efika ngimtshela ukuthi ngicela ungidlalele so noma ngabe usazi kangakanani isiginci akutsho ukuthi kumele uzidlalele intando yakho yabona noma ngabe uBilida ule experience engakanani yokwakha akutsho ukuthi ma umqhathe emzini wakho kumele azenze into ayifunayo ayenze experience uyena uzoba la experience yokwakha kodwa kumele afike azwe kuwo ukuthi ndoda ngicela iplan yakho umqhubele mawunga mqhubela iplan ayifunda abone okay indlela efuna ukuyakhiwa kanje abese kwakhela. So kunjalo lasemculweni makukuthi into yakho oyenzayo uyayazi abantu bonke sebefikile omqhatshileyo odlala lead odlala irhythm odlala ibass odlalani kumele bazwe ngawe ukuthi ufuna into enjani. Kungenzeka mabefika bethe ususitha sishayini bafike badlala ireggae kanti wena uchayi ichibilika yabona. So kubalekile ukuthi ubezazi iziginci zonke okwenzela ukuthi yonke into yakuyenza abantu osebenza labo bekwazi ukuthatha from kuwe bebe sebefaka bona amakhono abo ukuthi mina lami ikhono vele lokudlala ibass. So uzodlala kube mnandi lwana umuntu ngoba istyle sakho sesazi ukuthi isiphi. Siyabonga sisehlelweni imbali yabaculi lapho esikhuluma khona labaculi abayihlukeneyo kathi abasibambele imchina yethu imchato Sichoni video production ngihleli lo baba
umzanywa Sibanda oyazakala kakhulu ngo Big 5 useku industry for more than 22 years. Yibapha abanye abaculi eselike laba lonke enkundleni ufundeni inikibo njalo yiwapi ama challenges ohlanganelayo kuma live shows akho? Okay, njengalokho wabona ama poster besiwafaka kubo Facebook, sifake kubo WhatsApp into ezinjalo. Baningi abaculi esengike ngahlangana labo live on stage sichiyelana inkundla nje baningi ngazi ngabala ngithi baningi phela kodwa empilweni yomculo ngiqale ngangakwazi ukuthi ngelinlanga ngizozithola ngishare inkundla labaculi abakhulu abafana labo Nicholas Zakaria, uGift Amuli, abantu engathi ngikhula ngingumlandeli wabo. So kodwa kuthe mang lokho ngiphusha njengalokho ngibuzile ukuthi challenge engahlangana lazo mangidlala ama live shows yiziphi. Kuqala ukuthi uhlanganise igigi enkulu ozakwazi ukuthi ube labaculi abafana labo Nicholas Zakaria akusinto encane. Akusinto encane leyana kuba nzima ukuthi ngeke ungaziwa uphonga ufona nje ufonela umuntu ofana Nicholas Zakaria uthi ngicela sizodlala sonke show kuba nzima. Ufonele umuntu ofana Indolani Super Sounds ukuthi hayi ngifuna ukuthi ngiyenze ishow endaweni ethile ngicela lizoncedisa. Kuyakuthatha isikhathi ngoba baqala bezibuza ukuthi ngibani umuntu yena lo oza nalo. So kufuneka upromoter ozakwazi ukuhlanganisa labantu abanjalo. So indoda yangisiza kakhulu nguPK July underground entertainment. uPK July ngopromoter wakithi engihlonipha kakhulu, engicabanga ukuthi labaculi abaningi bamhlonipha kakhulu ngoba usenze izinto eziningi zenzeka. Mangibuka uPK July kithi nje esizweni sakithi ngimbona njengendoda esebenzayo kakhulu for abaculi. Nguye umuntu okwazile ukungihlanganisa labaculi engangikade vele ngifisa ukuthi ngihlangane labo estageni njalokho ngibabala. Nguye umuntu okwazile ukungihlanganisa labo Gift Amuli. So kuba nzima ama challenges oqala vele ukuhlanganisa i live show endaweni lapho nawe owazi kahle ukuthi kuzoba nzima ukuthi uyefika khona. So endaweni ezinjalo kudingeka upromoter owaziyo futhi umsebenzi wakhe, hayi khona uthatha ama chance. Uyabona bese kusithi kulezigaba ezinye ezihluphayo kuma live show njengalokho okokuqala ngike ngabala ama guitarists. Kuba nzima ukuthi uma iband yakho ingahlangananga kahle wenze ishow engaba impumelelo kahle ngoba ukuperforma ishow ngaba la kodwa ukuperform estage kudingeka iband ehlangeneyo. Ukuperform stage kudingeka iband ehlangene ozakwazi ukuthi noma ungena stage lawe uyakuzizwa ukhululekile ukuthi halamhlanje ngihamba le team right. Yabona bese kuza kakhulu inkinga esihlangana lazo emculweni siba lohlupho lokuthi abantu bakithi bayathanda ukulwa. Ngithemba uyakhumbula ukuthi ezikhathini ezedlule kuke kwaba khona isikhathi lapho kuke kwaba khona omunye wethu sikwakudlala ishow lapha I think kwakudlala ishow kwaba khona ukududulana, kwaba khona abachona into ezinjana kakhulu eGoli. Yikho okusihlupha kakhulu singabaculi ngoba abantu abafisa ukuyangena ku live show abasayi bayesaba ngenxa yezigaba ezinjengazena. Ngathi i-challenge nje enkulu kakhulu esibhekana la kakhulu ngapha eSouth Africa. Abanye abaculi abangasibo laba abaphume ku TK Brothers esilake libancedise lina li TK Brothers bebuya kini mhlawumbe befuna usizo lokurecorda noma lokufundiswa ngeziginci noma ngayiphi into ephathelane lezomculo. Banengi abanye sengize ngibakhohlwa banengi phela moya. Mangabala nje African Sounds Collection iqembu nje elisakhulayo lalo engilincedise kakhulu kwaza igroup ye gospel ezithunywa zezulu elika Paul Masuku
ngibancedisile kakhulu eyibanengi manje mangizama ukuthi ngibuyise umqondo wami mtshela sokumele ngibhale ilist then bese kusiba lejaha engilincedisayo kulamalanga uBhekani Dube abaningi bamazi ngenkondlo zakhe nje ezibukhali kakhulu yabaculi lokho esikhuluma lo Big 5 ongibaba usemdala kakhulu endimeni yomculo esikunanzelayo ukuthi kwesinye isikhathi abanye abantu balokuba lenhlanhla emculweni umuntu ethi nge2 years ebe nodumo olukhulu omnye ethathe isikhathi sokusiya ukuthi umculo wakhe uwamukele kanjani emphakathini lokuthi isikhathi esiphila kiso siphila esikhathini esihlukileyo endlela eziningi zokupromota umculo noma umculo noma yiwuphi uhlobo lweart kulama social media amaningi ahlukeneyo zikhona yini ingoma zokholo ezingomeni zakho into ongayitsho ebaculini abasebatsha mabebhala ingoma yini ocabanga ukuthi bafanele befake kakhulu imbono yabo ekikho ingoma zokholo ngiyazifaka bengivama ukuthi i-album le-album ngifake i-track elilodwa cishe mhlambe iyodwa i-album engafakanga ingoma yokholo kodwa i-album le-album bengizama ukuthi ngifake ingoma eyodwa yokholo kubalulekile ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi uNkulunkulu akumele azi imkhohlo nguyimdali wethu kuyo yonke into esiyabe siyenza kumele sibe wazi ukuthi uNkulunkulu yonke into esilayo siphiwa nguye ngenza umculo kanje uNkulunkulu wanginikeza isiphiwo lesi so yabona kubaculi inengi labo abatsha isikhathi esiningi mangimamela ingoma zabo zilutshwane ngathi labana ababhedala but inengi labo ingoma zabo zinhle kodwa engikukhuthaza kakhulu ukuthi umuntu mayeza bhala ingoma akube lenhlonipho umculo yinto yokuhambisa izwi umculo uyakwazi ukusakha isizwe yikho mawubheka kulogwethu sithi sakha isizwe ngomculo umculo uyakwazi ukuvusa umuntu osedelile ngempilo yakhe umculo vele wona ungumelaphi nje womuntu ngaphakathi inhliziyo lengqondo so kufanele ukuthi umuntu mayicula ingoma zakhe zibe lezinto ezinjalo zikwazi ukuthi zakhe zikwazi ukuba lenhlonipho zikwazi futhi yabona kulezinye izigaba nje engilokhu uzizwa abanye uyacula kuphela noma inhlamba noma inekala ndawo lokhana uyabungaculeli abantu uyabubona ukuthi uyazenzela wena ngoba into yabantu kumele ungabi lamahloni ngayo ma sewumdala umculo uyakudinga khona kana ukuthi kumele ube kwazi ukuthi ngelinye ilanga uzadlala umculo wakho sekhweni lakho kwehlo zakhe yabona ngemva kwesivala uhlele emacansini so idlale badlali iFM idlala ingoma yakho so liyani into uzoyimamela njani ukoyihlo zala babe bekwazi phela ukuthi ngumkhanyana wacula lapha kumele kube lenhlonipho ubona ungathi noma usungumuntu ohloniphekile ebantwini ngoba impilo kayaziyo ngelinye ilanga yaba umuntu ohlonipheke kakhulu ebantwini ingoma zakho zibe seziveza ukuthi umuntu lo vele waye njani lokho uchaza ngokuhlonipheka komculo ubani okumanajayo wena Big 5 umuntu ongumanager kwalesi sikhathi ngumlamuli Moyo indoda yase eSlobela so ayindoda nje esisebenzisana kahle kulamalanga siyabonga babethu abadala umntwana akazalwa ehle ehambe bephinde futhi bethi bona indlu kayakhwa ngosuku olulodwa khulu engeke ngakhuluma labaculi abanengi abanye abasekhaya abaculi abadala kakhulu ngikhuluma labo ngohlelo elololu eskilo imbali yabaculi into engijabulele kakhulu ebaculini ngibabone belesifiso sokuza ehlelweni behlale lathi phansi bekhulume lathi
engakutsho ebaculwini ababukele uhlelo ukuthi ungathintana lathi enombolweni lezi ezingaphansi lapha uze sikhulume lawe abantu bebekwazi kwenzeka umculo omdala ukuchiye imbali yakho uke utshele abaculi abancinyane abasobukela kuwe ukuthi yini abangayenza ukuze bekhuphuke befike ezingeni okulo. Mawumculi mhlawumbe omutsha ungaza futhi ukhulume lathi ukuze mhlawumbe ukuthi ababukeli labanye abantu abangakwaziyo bekwazi ukuthi bengakuxhasa ngayiphi indlela. Siyabonga.